Ahwefo mi mo bibi akwaba e de by emergency Ghana TV so yasanso ahye week for ase bidi se be bibia wo bia nyama ekoso ye eje amma ye fasida e ma twedi amponyankopon se dani de ne otime hwe so e ma de pa esanso echi ye biom ebusuafo dani de ne ameka se stories a me de ebe so mo ne ye fa ye futu sem kese e di fimu esansi ye nim das asem ne bi ebetuye na ene menya story bi ewo ahimfie TV a yenua ba bi e de na sem ababeda ya ye mame ohini ni ewo ahimfie komoso na asem odi ba ye ne sem e mo ne ne te ehye ewo dem honum okoka wo asem a na beba no ene ne enya ntokwa eni nti ene odi ababeda ye mame se ye mame emwa ne ntibusiafo ye nsem ene ko ne egotie mu nsem Blandi Semaklo Fantastic TUC wan wo bo ne kwadu Joshua Apelete. Hey, God. Oda ina infi. Mami ate say. Monchino. I was there today. Was Monchino. Kelentiana say is onwa. Was it lawyer? Monchino. Na edi aduana wudi no. Ai. Monchino. Mami ate say Monchino. Baba. Oba iso your Bible cry be focus your kasa precaution abodi an cross open here. Sister be one na kasa. Why? Pacho. Ben church hu bia wa. Me kan wa kan di mechi why. Eye me brandy. Be crash now. Sa asema me be ken. No kretrodo. Me nitro. Nana no mo ame. Order. Brandy aseme. Me pacho me ne boy bi net 9 ya wo 2 yi. Enti issue ni nyina start na wo smoke wo dan na ye dem. On wi. Di. Na se wi wanya ho fa so na ode awoso afa de ntira. Hey, baby. Trance. Me haye. For 3 minutes trance. Who's yanda be? Michiano 2019 December. Now where the ejuma? Na me ye ejuma FNF Sumani restaurant. Now where there o Santaso. Ono nya ejuma wo Kumasi anu na. Enti mu free Sunyani na mo bai. Wo ye bunu ni. Mpacho me yewe. But e ho na ye tete. No so ye dey. Ono so ye ewe. Ono ese ni efoni David ye baby. Tu shia no ho na mo bai Kumasi. Enti na ye dey. Eti. Kuma wo nkra ma mu afefe. Uma mfefe nkra ni se nyine ni smoking wo dem na me ko complain say nkra no mo ye mmema ti ma wi am be copy besides we ni nkra no ya na wakofa light no pese won trying so say na ewurade enso wi no obenu wi no dem na de won ko get to o say scatter bit me say na ho no so ya na ko pressure no na woni mi so o se Mpasho de bi na onye na onu mo nsa die but na onye nti ni fada wuye no mutu ya nsa no replace ensa no tu nwe no ni fada wuye se onya nsa no de ko nwe ni so we jansan wiwi me kai no ka show me say enye no na solution ni say ye be separate o se mo separate e wo kwa ba so onjai wi ni no dem ho no e no se nya ni so solution ni say entem ye be separate nam so say no pe ni se ono e da adwuma o ye adwuma o ADB company nsa no mo friend o ye ba medical engineer ene so nya ni paketoa by medical engineer as we so ha no I don't we know the obanoma kakra na wase unme nkura memu wa na kumu dem de ube hankura ndat ye di piano we okaba ma ne to no osini su no ohim no ohim adaje nim nya sam ketwa no kasa yo Brandy kasa ne ma no fe ne omho ne ma fe enti meyere no na ye kun pa adri me nya me kwadu a meyere no say omu enti store na wanya na me de enkra no koma no adwuma enti me ja omu wo de enkra koma na adwuma me se de enti na ebru 2 months o man enkra ni skada emfa wo so nya adwuma bia tina mo ye de na mudidi ye fie ofo na ya na yo nti me de enkra ne ko na adwuma mu so o ma yeska store na o si oni bi na me ja enkra no wo ho na me be fie e na ono be fie na ne manager ne ka share say na ye me ka wo fie no buy
buy still na ti nurse ni bi ofio no ma me 20 cedis na me dey pay aduane ye ma nkwala no nti me sister ne friend me ka share me say guy na friend na kan share ni say me so be ma nkura no ska me medi bidie ene ko me ku nkura no no why the day no why the day me nye ne hwe wonya ne hwe wura e me twa wura wusu mo pa no ma bedi ntragu me ma so no mama na me complain ye na me ka share ne ma me no enu ani me di ka share se me ka share fi wura fo no because o de da na matare na nkura raba na ye dware omu ne mu na me de ni o ma fi ni ena ba fo no na wo ye no nti onom wie ye no de to matare ni so lucky se na atare mu atru nti entimi anhye anko deep na me ka share so be hye fi no nti sa dia me ka share fi wura fo no nti na ni nyina na be na hi se ono ahan ne dan na o ma ne kwa ma ne num ne wi wo me me kire na ne a onye wo wura di read ni pa be du akire nti yakon ye no na me medical ate se o se wa kan hwe ne bra mo se ne me de ye no pese onje nkra no nti me friend ne bra ye ne ka hwe ne se mate se onua na fre o bra se on be hwe asem na ka so man fra nka asem na se ne ntokwa ne si kon wan wi na ba ko be ku ba ko nti Saturday bi no ka hwe me se wadware nkra na wi me nche o matade na on form o de o mu ko baby nam se man hu bebi o de me mane ko me mane fa o mu ko no correct because nkra no mususa nanka o se ketwa na enum no fo nam se a wonum batusa then o se obi timi ewu nso akra ne survive nti nya nkra mpanyimfo yi nam se so na me mane na okoba na nkra ne nka ho a me ko hwe mo we nti se ne ye kan ye prepare so ana time ko no so de nkra ne kosunya ne brother na ne brother ne se ketwa no hu ni da nam se sa brother no nim se oni oba na wo yi se ne papa mu a se ne ono na ye pa akra na hwe e wo so no mu ba ana so ka se me ne wo nyina ye mfa nkra ne sa na ono kra be kasa wo be kasa ono wo be ma ne fa nkra ne bra sunya de me mpene se me ka ho bi di afan me hu bebia me ma ne ko e no se ne ye nko e ne ye koi nti ko si ne ma me emutwi e busunya tintin batwo fa ne se ne manda sa ma me no ne na kasa se ma me na ti ase se onje nkra ne mere no hwe e obra wo to nsan twitwa unye yaafo nti yekodure na ma me fo ni bi ru twe ho a wonti ase one me kasa me oje nkra no na me nkwa akra nko ye adwuma wapedwa nkra ha ma mba so de bi na me se nkra no mususa e no senti se den na mepe se ye nkoso a enya ware na me se ye nware ya nkasa e ye no ki no be ye na me akasa mabre be ma wona neti a o kan we ya no de ato aka onu ankasa mpese me ye adwuma de mabre no senti ne krakra ne sen sa de a ene ye nim se ya mamre mu no nkura ne ko be ma side na me se duru bebi omu nyini duru se obeti omu a minsi oni kwan ba omu so ba se se de omu so nti nkura ne wo me ho no se nkura ne wo me ho de a ene ma me nsan ba back to Kumasi e metena dan na me ne be ma ne tim ne biu me mpe bebi osunya ho na me ne nkura ne mfa nti o kan me de man ka hwe man ka sana ade chi na ye ko ne bra no mo so free no mo bisa me na me ka hwe so me de mabre minti me biu e no mo se ne o magu no nti me ne nkura ne metena Kumasi dan na yetim no because sunya ne ho me ni dan wo nti e metena dan but time ne be so September na be ma no renew ne 2 years e no mbisa me se month sen no de ma e be so na me so ma 1000 o ma nkura ne 1000 e no mo kire no ne obe nyina no si yo wati nti ye ba ye ne de beginning no 2 yi se ne o mo se kan ne pepepe na me madam fu bi frɛ me se me mra ne ensisa cashew e na me ko ba ya wa betena dan mu so wo je ne mma krobenso o ko sisa cashew no we zonzo mia e wo border ne side wo no zela atuna sampa area etimu ko sisa cashew na de nkra ne ko we pashan said ko school nti me ko no me de o mu ko tuba no wasan betena dan no pashan said ye se o je ne mma no mintu na se ne abusuafo ni sika asem tu no na ye nkwase asem omo ka hwe ne se won fa ne entire pe meaning ni fridge ni TV awato no nkra ne dia na me se na sa ne o ma ne dia definitely nkra ne dia na o se da bi on pere man nkra ne mfa eni o me on fa no pie free da no me na me se ne se no na wo pe dia o se dan no so on tun free mu nti mintu o je ne ma na me de ne code of so nti ye ko kan ya na o plead with of so ne se dan no ko e no pe bia we nya bi nti asem ne yensan fa come back to abusuafo no ne enko kan asem nti me twen ya o mfa nko na me frɛ ne wo fa no so wa ka kire boy ne se omra
Oma friend na oma onim ninti. No say make sure so see asem na yenkwase asem nti on sign medie. Na Abrampa we nya asem bia fan kola asaf jam fi onko court kratama no because ni pass na dweboni aba ni tirim. Why obedi ni boni mame? Na kasa wo threat me. I do ano no we ye nha ye ho mefre no mebusa no hwe ye fan komala asaf jam fi ni asaf na krata no nya jimi be ma wa wo nkwala ma mu wa mienu wo ti da mu nu hwi ni ya kase jaya enu nti wa sai to abesi onti se oba wo se de ne krakra ne kwakwa ne se menko enra TV ankra ne hwe no disconnect no enra wo kwa adwuma no se fridge na me nneoma wo mu no me nyim frame no be ba be disconnect no so wo de yi ejete on odada mu obi ena anso da he me da student forms wo form chese hu kra no ba o make attempt bia so no be da o make it once but bodam what is secretary mama me Brandy mama hello a friend is Ekra Pastor Joshua hey Joshua hello Joshua yes hey for madaku afon me for me have fun once why am o mama o yini ni me kai gbe yawie me pa cho te say Yankopo adum na mpacho so boko Joshua wo mama mu wa fefefe ma hu nkwale amani age na ade na wo ye sei Brandy na de wasem abre me wa himfie o se wo threaten nkranketo yi ye be o mo de me pa cho Joshua sema threat Brandy se kwan bia so wo kan sana me Yankopo tare so we onkum mfiri wiase na ade abaya we di yemen de menamu pa abaya we ye na wasan sori aba ho se me mum threaten no nyame nko anim na nyame so na me de masem be ma no me no nware yo yete ena babam no wa wo se untumi ne mentina biem wajai wo ko akofa be ma foforo meti wanim kura na ne me ma foforo ye ko utimi jankura ne gumi so wakofa be ma foforo wakufa be ma foforo timi jamis on menen kura no wo fie na wajja wakuje yesi no akohyem akoda be ma foforo ho ahomate na waba otumi ja ne mane ho ma wo ekoda be ma ho nyina ba me na me say onza me kasa mo ba no ma betwitwa ntro wo de kasa pankura no mame na me pankura no ko were enko school na nya kwan ko ye wusu waduma o si dabi o pankura no mame na busumi bia me ma 1000 busumi bia me de 1000 man busumi yesu ye me de 1000 amount and so still wusu ni majayo and so wo da so teme me dai Dabi eno de Joshua enkola ni nti woni ni jai kura so pedan baby a wo ma no beda wa jankwa na bo me so no ordinam otimi ko ahomaten ade beti ansa na waba so sankura ni mame wodi kan wutu omo wo be ma ne wodi kan woni metu dada wodi ka wutu se ania Brandy no nya ne Brandy o na yeso wanya honam a eye nkola honam saa ante kase pa no to no eti ma me say why the back of Dofsu 2 times I'm a commander ejina so aka same way commander say me edu baby am ti okumase ano aduma na dem ba ha no enti dan no me pe no biara de me nya bia na me fa ne saa ana me ma wo ne nkura ne ba me nchen ha sire be ya mbo be hu baby am wo me ko han dan wo sunyane ma wo so won tena sunyane ko wo to afri dan no ma sa betena me so okumase ano se saa tam na wonyem wo ma me se wo kwanyin sen ne betena me so sire be ya me mehwani sen but ade so mehwe ma penyin no edin sen sha se nia na mai bibia to second one we ba nia bizanse adwuma be no ye wa betena me nten okumase ya onya adwuma da ne ko ka o se me nya me mpa adwuma ma no me pa Joshua o se de yakofa issue ni nyina ba nsem se wo hai kakra no so wo ye no wodem enkola ne ye mema pani no ya no wakofa lighter e no se enye no wodem ho enu na wo se wo ha wadwen sabi wo twim a emu ode na ase o teti afa ahudie so ma wo twim sa no e ha wo o da enu de kwa nye problem me da bisa wodem ho die pa to me ma commander bisa ne se boni ben na me de aye no on kana me mpa na cho wontimi amwa wontimi anka hwe mpacho bisa ne man si ase me boni ben na me de aye no me pa cho Brandy
waja nkra na mana koda baby amade achepen ma feel for me dance onkoda baby amade enchida baby amade enchi no last weekend is a kwant nevi no ni onu hu se wa piebe wo so enra yesen kake eju onkoda baby amade enchida Joshua so onkoda baby amade enchida o so ntro no odiam nti kan yo jan nkra no egu mi so kon Ose ahi na uja nkwala ni guri so kono etu kun yo ka se wa bodam e na wonko baby a uja nkwala no so ajabe sister o complaining me say nra and anything is me pia kwa koto bread aba no di machi tutu ni ba wo ko ye no wo be area na me wo no da so di machi a be kwa ko sua se na esi bodu abebu ni dua baby sunyane na meti sunyane kwa na me sunyane na wo busuafo sunyane so won na me so busuafo mako han dan wo kwa ma tetra se mankura ni sunko suna wo super bibiye wo jai dan no hono e ma dan ka me seye so what na me tell no it is say wo buy ne dan because Joshua enkwala ni nti agere opa baby a wo beda wo no de yemla wo ma ni nti on fa nkura ne mame on fa nkura ne mame enkwala yi de so mo nu ta ma esa wo te wo agi so ma nya 8 years and de Ghana mlem no jam ho kwa se me anam hwe ne ma penfo mienu no ma ndu se mpo no de omko yo o ma ndu se mpo no de omko ye o de omko ma ni papa wa wo su timi ne mentra wa the same person wo so bosu me so amema me ba Joshua oh Joshua e ka mi hia wo da be na obenya ho abeba nfi oh adwuma so ntimi ma me kwan sa sisi a me wa ikura ma so ayese ada wo de bia wo gina mu se ba ifo a wo adwuma engineer de ne nam so de bia sa ayo it is say no person wo kire say edan na yesi pema no wo so wa betra dan nim se wonu ntu na won tu no fa nkra ne kwa because wo ka say wo je nkra ne dia enyemra nkra ne nu baabi a esa wo tsen no kure no it esa wo pe baabi ma wo ne nkra ne tena na wo ja ne life ma no bo so me so a wo do musika ma wo na wo tu baabi kopem se nkra ne bedu ta ma wo ti wo ma yeye na wa te wo ma de wo mo no kure na ma de wo mo ni say makatra baya we say on kopa dan e wo bebia da commander kire say on pe dan wo bebia e ben school bia nko hanso betima ko school na ha dan ne ma no na nkora no sun ko school no nso nya de obeya o se da enu so commander kan jo se kopa dan mama me kopa dan ni bi minya bi osunya mi o se on de mba ko ase anti mi san ko sunya minya dan ni bi no ha hwem san ne wo me no wa dan am so o gine Joshua o so kopa dan ni bi osunya wo se nya wo na wo no no wa kopa dan ama ni ti wo je wo ma enu de nti ase ni mo eti se ya kana wo nti ase a ya de asam ba koma lo ya safu jamfini asevu wa se wa yi twan ahwefo mi de obi bia soso gibrema ye kohwe video no e ba ye ade a ye awehosem e wo asem no mu se mofra na oni omuti dem ho eye mmema because osi ewo mu ade ba bema no penyi no etimi kofa lighter akwa no esua step by step osua enti as a father no unim se ade na wo ye no enya de papa enye ema mofra no because baby a mofra no ebenyi no sa suban no e no mbefa enti papa no de wi a oba no e kan se oba no fa wachi on fa wachi yesre se wuntimi enye de enhye e wo dem a unim se won mofra ye de etimu enti enya de papa be ma ne die ade na oye ne die ebusiafo enya de papa enti onhwemu na onjai se ye ne ne kasa na waye na adwe se ontie no onyai because m1 because that chibi no ono no be complain say the ba no omo hyedodo because environment a obetete mofra no sa suban no e na mofra no so be de e mofra no so ebefa na untimi enti abofra at a tender age ye was stage bia anasi ye was stage a edu so a ese papa etimi e de eti mofra na mofra omusa uti omo akohe uni enye se woni oba na eti ena wo kase wuti mofra na odi mofra ne kwa komo oba no eni ti se na ye ma me e kan no be 7 letter because aya na like why na ju say onye na ju so betie ye ye ma me e kan no na so yesre no se woni mofra e bet na dem na be wa ju se obe hyedie enya de papa nti yesre oba ne die e yesi oka nti no ntimi kan je ne se ade nti na oka ho asem all right says oka nti na ye ma me e kan no ye be 7 letter bibi bia bi fi story we echi e dia bebusiafo me de e baba be somo
ɛwɔ emergency Ghana TV hyɛ no so subscribe na wa like na wa drop comment no so ɛwɔ comment section hɔ ɛde ama me edi a meti so ane kɛntri ma me esi anesen yɛbɛsa nso ɛde hyɛ mu ɛwɔ fidem ha se nso ebiom ebusuafo makam.